Tu hin video khat an ball ke dutin video chupi ham tile daily 3k mining power testnet ibola ko na 3k mining power bonus ipiti claim ball ham ti chu in pat de abula hi satoshi app sa na lu masat dio satoshi app sa na le htia hum de hin hi chala mining hin mi adio pan le chuzo phat le hiç mining hina me kit deu hiç mining pa hina me ava hile hiç hungum ta veta hiç hungum ta na mudu hin bal receive ha se au min hiç lenga han value chun receive 10k has by participating in the testnet transfer transaction kitin hiç hi ken ka bol hitan atam join na bol do ka ta sanin a bol la ha chun testnet na bol do te ap hile ka sai nom chu 3k mining power daily ipiti claim board ham testnet transaction ka boarding ga bola ipiti chi claim board ham chala ya receive ha se me de ham mitia hele to ai kan me che te ka na to ha timing yang thing he ta ya to hi chi hi transaction bola 3k mining power hi claim board hai ki ta chi chala ya hi value chun timing yang thing ki ta chi ya hele receive ha se ga me kami ale betau la please send a transfer transaction successfully to receive has atin an available chun kabe kan mi che chalai kan mi phale chingum ji cho hi thai lo chu chu hi chalai na me adu na me wale che transaction bol ngai ji che chine de nga hi to ha ma se pe na hi whatsapp ma ka galup whatsapp ma hi hi che value chun che hi cho hi ai mi whatsapp group hin testnet group ma galut ning cutting Ichalai testnet group ma galut tading ichalai gloria kitinua hi ama hi metamask wallet hi chi kagala ade ama metamask wallet kagala in aban la copy ka boling kanung chi tan to hi metamask ka galut de hi metamask ka galut le chi ngum tan ke balance value chun chi 2.9 tbtcs hin SUSDT 861 hin thot depend he le SUSDT pa na mi ji du he ji SUSDT pa na thot ji du he SUSDT pa chu na mi du abal sen na mi du abal azawa gloria ki depend nu a chu ama metamask wallet address chu copy paste ka boltan abal sen ka mi tan abal he chala ya hi next ki tan abal $1 ka thot de he abal che ngumen abal sen ka boltan azwa ka sai hai khat omme hi cha value chun hoi chita ten hi chi ga value chun chi sa he hela han value chun chi amount khu $1 ka thot na khoi estimated gas fee khu 0.0004 chi hin tbtcs ko chi ji hin ka sai nom chu SUSDT ko na thot jiu deu na thot wa hele gas fee a chu gas fee ki transaction fee a hi tbtcs chi thau thau ji hin chi ja SUSDT ko na thot ji deu he to han te ka na value chun amount 1 SUSDT ka thot nin abal estimated gas fee ko tbtcs thau thau hin che ja chu SUSDT na thot ji deu he SUSDT na thot wa hele gas fee a chu tbtcs chi thau thau che ja chu transaction bol phal le SUSDT na thot ji deu he to success le kilom tan azawa transaction ka bol cha ele tu hin metamask mining apps ka galut kit dai tai mining apps ka galut ding galut na hele to hi chapa hi receive has pa ka mi eta cha aban le ka mining por ko value tun 805 hin hi che hong success phal le 808 hong din ai pele chin me tang ka te receive has pa transaction ka bol chai ta to hi receive has kan mi de kami ele but successful received 3k has kitita abala mining por ko jang ko kal data 808 tan abala timing hi ki ta chiko receive in 23 hours 28 minutes kiti hichi ki chai chai ke phalle biha metamask transaction ka bol ki ji din whatsapp group la dunga minor pen metamask wallet address kala ding chu metamask aban le metamask apps ka lu ding abal SUSDT ka thot ji ding hi je phal chun hi chi receive ha kami phal le
hicha la 3k mining por ka muji ji the to a hi chi ken ka bol thai ding ha timing thing nai lo 23 hours 28 minutes ba na lai hicha jo phat ka bol ki ji ding hicha ta ba chang han na bol ji de he hichan chui tan te daily 3k has mining power testnet bola muding bol di dan pa chi chan chai tai